turabaramukije mwese bakunzi ba televiziyo Holy Mountain TV, namwebwe mwese musanzwe mukunda ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, na cyane cyane musanzwe mukurikirana ijambo ry'Imana. Turabaha ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe Holy Mountain yabateguriye. Ku mazina nkaba nitwa Pasteur David Habonimana, ndumwungere w'ishengero ry'ubwami bwa Yesu Kristo, Église du Royaume de Jésus Christ. Tukaba dukoranira mu Kigobe. Nkaba nifuje kubipfuriza umunsi mukuru mwiza wa Noheli, tubatumirira muri iki gihe aho twibuka ukuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo, igihe yaza muri iyo nosi akambara umubiri we, nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya mbere. Biravuga ngo jambo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi iyo jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yihaye umubiri aza kubana natwe. Noheli nibaza ko benshi baravyitiranya n'imisi mikuru isanzwe yindi basanzwe baza kwinezereza. Benshi baraza kwinezereza, abandi bakagura impuzu nshasha, abandi bakajya mu birori bitandukanye. Ariko nagomba ndababwire ko Noheli si umunsi wo kugura impuzu, nubwo ari byiza kwambara neza, nubwo ari byiza gushatsa, kubegwa, kunezereza imiryango, kunezereza abana. Noheli si umunsi w'abana nk'uko benshi bakunda kubyita ngo umunsi w'abana, ariko ni umunsi twibuka ukuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ni umunsi twibuka ko haje umucunguzi muri ino si, haje Mesiya, yaraje kuducungura ibyaha byacu, adukura mu ishuri y'ibyaha, yaraje kudukura mu bwami bw'umwiza, aje kudushira mu bwami bw'umuco, mu bwami bw'umwana wayo akunda. Icyo ni igikorwa Imana yadukoreye, kuko yatanze umwana wayo aravuka, avuka ku mukobwa, ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu. Kandi inkumi itagira umugabo, byasabwe yuko hakoreka igitangaza cyabaye, nuko Imana yatumye umumarayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana ku nkumi yitwa Mariya mu gisagara cy'i Nazareti. Kuri iyo nkumi imuza ko aramubwira indamukanyo. Murabizi amahistoire benshi, ariko nagomba ndababwire ngo ndabatumire ngo iyi Noheli yo mu 2020 ikubera Noheli yo kwibuka umucunguzi, kwibuka ko Yesu yagucunguye, kwibuka ko Yesu yaguhariye ibyaha byawe, kwibuka yuko hari uwatanze ubuzima ku bwawe, kwibuka yuko Imana yarungitse incungu y'isi yawe, muri incungu yayo muri nosi yararungitse incungu y'abantu muri isi. Nagomba ndabatumirire rero mufete Noheli nziza, ariko kandi mwongera mwibuka icyo Imana yabakoreye. Ntimuze kwinezereza mujya mu nzoga n'ibindi, yayura mutwe n'ibindi, ariko mwibuke Imana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Yohana 3:16 ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi nibwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe budashira. Ndakwifurije kwizera Yesu kuri utaramwakira, ndakwifurije kwizera Yesu Kristo kuri utaramwakira, umwakira kubera umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Muri uko kunezererwa, ariko ntunezererwe gusa iminsi mikuru, ariko unezererwe ko hariho umucunguzi yaje muri nosi. Turanezerewe, turahimbawe. Rero nagomba kubatumirira kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushasha mwiza. Abajya mu makesha mugende mwibuka icyo Yesu yakoze ku buzima bwanyu, mwibuke imbabazi z'Imana. Bari mu byaha mwihane mubivemo, mwibuke yuko hari uwambaye imivumo yacu, hari uwemeye kwikorera ibyaha byacu. Nta mpamvu yo kubigumamo ko hari uwavyikoreye. Niyo mpamvu ndabatumirira ngo iyi Noheli tubere icyibutso kidasanzwe cyaho twibuka Imana, cyo kuvavanura n'ingeso mbi, kuvavanura n'urwanko, kuvavanura n'ububi, ariko tumatane n'ubwiza, dukora ibikorwa byiza ivyo data yateguye kera kugira ngo tubigenderemo. Imana ibahezagire cyane. Ndongera kandi ndabatumirira kuja gusenga iyi Noheli. Ntimuyimarire gusa mwinezereza, ariko muyimare muri imbere y'Imana. Ndabifuriza ngo mu makesha mujamwo, ntimuje mu makesha y'ingeso mbi, y'ibintazi, by'ubusambanyi n'ibindi, ariko ndabipfuriza ngo mufate akanya n'imiryango yanyu, ufate akanya uyage n'uwo mwubakanye, ufate akanya uvugane n'abana bawe, ufate akanya uvugane n'abo muvukana, abagenzi bawe, mufate akanya musengere hamwe, mushime Imana, musome ijambo ry'Imana, muhimbaze Imana,
mushimire Imana ko yabazigamye ibashikana ibarenganije ibahaye undi mwaka mushasha. Mushime Imana muri byose ko mwongeye kubona uwundi munsi kandi n'undi mwaka mushasha. Turabifurije kurangiza Noheli nziza mu gihugu cyacu. Turabifurije amahoro mu gihugu, iterambere, kugubwa neza. Turifurije ko umugisha woba mu gihugu cyose ku barundi n'abarundi kazi bose, ndetse uhereye ku barongozi bacu barongoye igihugu cyacu cy'u Burundi. Turabipfurije amagara meza, turabipfurije gutera imbere, kororanirwa, kugira ibihe byiza hamwe n'umucunguzi wacu Yesu Kristo yazutse. Ndetse nagomba guprofetiza ngo Noheli biravuga ngo ugiye umucunguzi yavuka haje abamajusi, abanyabwenge. Ndasenga ngo muri iki gihe duhimbaza Noheli, abanyabwenge bagaragare mu Burundi, baboneke mu Burundi. Abanyabwenge bagaragare, baze. Abanyabwenge bavumbura ibintu, abanyabwenge bavumbura gukora ibintu bikomakomeye. Turifurije ko bovuka kandi bakabaho muri iki gihugu. Navyatuye nk'umukozi w'Imana, kandi ndizera neza ko ari iki gihe nyene aho Imana igomba gushitsa amasezerano yose ku Burundi. Imana ibahezagire. Noheli nziza. Utarakora like na subscribe kuri page za Holy Mountain TV, urashobora kubikora kugira ngo ubandanye ukurikirana ku bwinshi ibiganiro vya Holy Mountain TV. Ijoro ryatowe igihugu kiryamye, Mariya na Yosefu basa bari maso bareza akanya.